كثيرة. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Umatud na isab kami maun pahadarat sing kamu. Ganap pangadjian. Amin masih kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tungod habunga sin pag-iman. Pasingurun kita niyo si mahasud si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pamaugbog simbar iman usog. Iwan bariman babae. Sabab kalna silad to ing kanungnungan, iwan karidaan, iwan kalasahan sintuan na dunya, aula-aula na hadlaw kana. Mga kakasih sin Allah Ta'ala sa barang abutan sin suara ini, in pangadjian taniyo ayat suratul Maidah ayat hikakay man taglima pa ayat hikakay man tagunun. Di ayat ini kakuyakan ha mga bariman usug iwan bariman babae. Kakuyakan biyaita sinallahu Ta'ala kanila. Sababing kuyag, pagpagawgot, pagtaat, iwan pagibadat pa Allahu Ta'ala. Sanjata makusug, sin bariman babae, iwan bariman usug. Iatuwang nila ha syaitan, kikita sila, ri nila kakitaan. Uningan sin sanjatayan, kasi iwan lasa rida sin Allah Ta'ala kanila. Karunahan na to mga anak po, sabab nalupa sin paglasa. May ta nalupas piya kay sintao hapagla sa kabayaan niya. Ada punim pagla sa kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rida maggunain Tuhan. Anugharaan niya karayawan dunya iwan hadlaw hairan. Haway paglimot. Haway pagmasangka sabab kanya rijiki iyanughara sin Allah Ta'ala. Aun mataod, aun tiyo-tiyo, aun sarang-sarang. In bariman usug, iwan bariman babae, nagrida sila, iwan piyakay nila, hikala sa kanila sintuhan, iwan ikakuyag kanila sintuhan, in bunga niya,
magkasi iban maglasa sila, magtulong sila sa lugay nila buhi. Mga anak po, taingugan tanim palman sinallahu ta'ala. Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Nagsimpa kimanusia. Dahil hadaman na kauna sambil aula-aula na hamasa na tuwini. Matao din humarap pamangi dahil sin humarap pamarayaw. May tayad to. Sabab piyakay nila inlasa. Hantara nila sa magkahi. Piyakay nila inkuyaga antara nila magkahi. Wala sila miyarad hapaparan kabayaan sinallahu ta'ala. Mga anak po, magkarunahan kita niyo. Hinang magbatok kita niyo. Magtaayon kita niyo. Hahinang kabayaan sinallahu ta'ala. Innama waliyukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala. Malasakato. Ayaw na to lupasunin la sa sintuhan kasi. Lupasun na to na inlasa na to magkahi. Di kita niyo makananam maglasa magkahiwang bukon kalna. Diutangan kita niyo sinallahu ta'ala. Pagkasi iwan paglasa, panyap iwan palsugpatan. Kaya nga sababian, palman sinallahu ta'ala, innama waliyukumullah. Sa bunal-bunal tuon. Isimbiyay tanin ni bariman. Imbukon bariman, piyabaitaan sa lupa simpabaita kanila. Adapun imbariman usugiwan bariman babai, bangdaing hatuhan wala panatatalos, sami'na wa ata'na. Maglumba-lumba na sila, mamayta patuhan o tuhan na mo. Pag ang gautaan na mo, hindi ungog na mo, dahin kayo. Waliyullah kalasahan sinallahu ta'ala. Naglasa na yung taong, iwan taong. Wala man doon yung paglasa kabayaan sintuhan. Naglasa sindom pag may naat. Nagpugpug nagbinasa. Nagpugpug nagsaga. Nagpugpug nagiluhala. Ampay paglasa kabayaan sinallahu ta'ala. Iagad nila. Di siya bayaan magsaga. Di siya bayaan maghiluhala. Di tumupot haatay niya. Di tumupot haakal niya. Di tumupot ha suara niya. Di tumupot ha pangdungog niya. In pagsaga, iwan sim paghiluhala, iwan sim pagambulda. In kaniyara, rahmatan lil alamin. Innama waliyukumullah. Allahu Ta'ala ran. Iban sin Rasul niya. May tayad to. Piyagtaatan niya. May tayad to. Piyagibadatan niya. May tayad tin Rasul niya. Sabab niyakad siya. Iban singuran niya. Kaya sabab yan, inhinang sin atay niya, inhinang sin suara niya, inhinang sin pituang gautabaran niya, wala nakaig day nga kabayaan sin Tuhan. Iban, amin piya sampay sin junjungan, alayhi salatu wassalam, in silayan, waliyun min awliyaillah. Kalasahan, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hinda siyo pa mga tuwan. Walladina amanu iban si mga sila bariman.
Kataan beriman bukun. Hindi siya beriman yan. Alladzina yuqimuna as-salah. Amin beriman malanu. Amin beriman suci. Amin beriman wala na bugto. Inpasugpatan sinjantong tujuh patuhan. Bugto inpasugpatan sinjantong nila paparakala dunyari kabayaan sintuhan. Yuqimuna as-salah. Tindog nila insambahayang hakabayaan sintuhan nila. Tindog nila insambahayang hakabayaan sin panghindo sinabi nila. Naimbiyaon tuan, tindog haliso, tindog pagpahil-pahil, tindog, ginis babarapan na yung pagtindog sin tao. Nagtitindog na, lara kun sin silpon, lara kun sin allazina yuqimuna as-salah. Amin mga sila. Di mo na'y tindugin sambahayang haatulan sin kabayaan sin Tuhan. Unin alamat sin sambahayang kaya tindog niya haatulan kabayaan sin Tuhan. Pangagada junjungan, iban paningod hahinang sin junjungan alayhi salatu wassalam. Duwara. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kakausan niya na puunin pangatod niya pamangi. Kakausan niya na insuara niya, di siya magsuara pamangi. Biyahon tuan. Di ka sublihan na ako sa blong niya, ikaw di magbisara. Mga anak ka po. Junjungan tanyo alayhi salatu wassalam. Nagsabda, kapa bil mar'i isman an yuhaddisa kullu ma yasma' aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mamarahin na rusa sintao. Kipanuy-suy na yung katandi ungog niya. Misan pamarayaw. May tayad to sa babaon waktu sangahan niya na. Nabiya din ni namasa na to inilito. Dahil sa babyan yung bariman, bang sila magbisara, di sila magbisara, sin, labay ring asahwat nila, labay ring hanapso nila, sa inipagbisara nila, kaulan sadida. Kabtangan kabayaan sintuhan, sa babing kabtangan kabayaan sintuhan, in nagkabtang mapahala, in nakarungog sing kabtangan, mapindaring hamangi pamarayaw. Imbihaon ko kanintaw na tumpalak kulong ni. Kita mo mga tumpalak ko nintay manghud mo. Ayaw. Bisara siya, wakululin na si husna. Ini pamong mo sadya. Pasabarang si Mano siya, pamarayaw sadya. Sa karituan pakuting, inbasarahan niya. Di niya pagpamumong ng kuting niya. Di niya pagigilo ng kuting niya. Bang lumaksukan niya sa muton niya. Sa intaw bang lumaksukan niya, magtabang na lang na kaniya-kaniya. Subhanallah. Mga anak ka po. Yad tuwin dayaw sin sambahayang bang nato na akada kabayaan sin Tuhan. Tanha anil pahsa. Mapo-po na siya rin akatan mangi. Aula-aula na. Pahsa amuin inusog. Harap pa babae. Imbabae. Harap pa usog. Biya sinjaman na to ini. Kakahinang sin Yahudi wan Nasara. Biya saplag akatilingkal sin dunya. Biya dagbos. Iniwan taniw malamay pag-iman inibog. Hindi iyaon makaibog. Wal mungkar, iman kagausan niya na puon. Dengay ng mungkar. Bang di mabiyad, wala siya nakatundog sin sambahayang kabayaan sintuhan. Ingkya tindog niya, sambahayang kabayaan niya, iwan kabayaan nila.
bukon sila kakasihan sintuhan, bukon sila kaulungan sintuhan, bukon da sila tabangon sintuhan. Mga anak po, magkagunahan na kita niyo. Jukupan kita ni hapanya. Hinda siyo pa sila yan. Wayu tunadjaka. Iwan si mga sila. Nagpasaw sila, sinbalawi-lawihan kanila. Nakatunay sila sinjakat. Kaya yan ugara kanila, makaminsan dahang katahon. Kanyo mga tuan. Injakat, lamod ding harukon Islam, hipaghalulay sing kasusahan sin tao na sususa. Hipaghalulay sin tao nagtatangis. Hipag-ig sin tangis. Kakalilutangon sin tao. Punungon na pagtangisan. Punungon na kasusahan. Muslim bang siya nakita sintay mangod niya Muslim o yumon? Imbihaw may bayong nari pamatudas. Kuno yan tuhan, impag-igin iwan si pagjangki. Wayu tunadya ka, naglalano sila. Malano in alta nila, malano in tag-alta kanila. Maitayad to, waliyun min awliya illa. Halasahan siya, sinallahu ta'ala, hakakahinang na yun. Wahum raqi'un. In sila ini, kauhan tagupat kajam, dumiwan adlaw, ti mataalok sila, imbaran nila, in pito ang gawta baran nila, harap patuhan, di nila pataalukon, panapso nila, pasawhat nila, pakabayaan niya, iwan pakabayaan nila, in sila katantan, tumaalok pakabayaan, si mahasud, si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala, magkagunahan kita niyo mga anak po, hamasa na ito niya. Uno pa yung sumunod sinayot. Wa man yatawalla Allah wa rasulah. Nahisiyo-siyo. Imbanga sila. Nag-akada kabayaan sinallahu ta'ala. Malasa sila patuhan. Kaya lasahan sila sinallahu ta'ala. Iwan sin rasul niya. Wallazina amanu. Iwan sin mga sila bariman. Fa inna hijballah. Sabunal-bunal to din sila yan. Jumlahan na hatumpukan na sing kalasahan si Tuhan. Na, ing kalasahan sin Allah Ta'ala na iinumpong, nahahambuok, humul ghalibun, mangdaraog, di pagdawgon. Kakali, diaog na siya sinansyam niya, diaog na siya sinlali niya, diaog na siya sinapso niya, diaog na siya simbadyo niya. Mag-aaso, kuno ba lang ng pagtiyaon, malupas simbadyo tayo ni Rikapangluro. Fa inna hizballahi humul ghalibun. In sila halawman sin Allah Ta'ala. Ialasahan sila. Labin lasa sin Allah Ta'ala kanila. Tabangon sila. Di silahan pagdaungon. Way makaliw sing kawasasin Tuhan. Way magbabaya-baya. Pitong lapis lang itibang pitong lapis lupa. Amurain Allah Ta'ala. Dahil nga sa wabyan ng mga Muslimin. Yugso nila na. Tiyok nila na, ingkabuhi nila, iban kamatay nila, lillahi rabbil alamin. Pakabayaan sin Tuhan. Bukod na pakabayaan sin grupo nila. Bukod na kabayaan sin tumpukan nila sa gawa. Impamung nila pakaniya. Wa ana awwalul muslimin. Inaku ini, bangman ako makalamod, hapanagnaan. Nasa kali, baya na lang na sintuhan, bang niya ako palamuron. Unin hati simbisara mo yan. Baya na sintuhan. Way ikaw pirahan nabi, way ikaw pirahan sulan, way ikaw pirahan atulan. Mga anak ka po, maglumba-lumba kita ni.
Kaupo'y wakto na to. Sa misan haupo, bangkitan niyo kimugdan. Biyasin sungon na to ini. Inhang karum. Labi rin sinang ibubulan. Kakawa. Biya dagbos makaan na manusia. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Dito kita niyo hamang daraog, di pagdaogon. Sisyon nakapi na to. Number 1, Allahu Ta'ala. Number 2, Nabi. Number 3, bar iman usog, iwan bar iman babai. Amod to mga anak po, in ayat, ay takato taniyo, parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mari kita niyo pahadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hadis ini, nababatbat sin panaiwan na to, magwawasihat, maghuhutba, tagawa, batbatun na to magbalik. Innamal mu'minuna ikhwah. Sabarang sin maglapal la ilaha illallah maglangung. Sabarang sin miya makadasalakan sin iman unum maglangung. Sabarang sin maglapal la ilaha illallah maglangung. Unin paglanggungan nila yan, magkasi iwan maglasa. Biya unin dagbus biya bukong. Magkagunahan kita niyo magpala sa patuhan. Di kita niyo magkagunahan magpala sa hatao. Impapatahama sa nato ini magpala sa 9 tao patao. Kakawa, magpala sa kita niyo patuhan, bang nato na akadin to, aun salakan na to, maglasa, inipon iwan tagihipon, imbungan niya, maglasa, in manusia magkahi. Naglalasa sa wala doon impag addat-yaddat. Bukon maaddatin ama anak, bukon da maaddatin anak hamaas, bukon da maaddatin tay mangud at tay mangud, hisiw na impag addatan. Yato yung hadis ang buok. Hadis si Karua. Sabda sin junjungan alayhi salatu wassalam. Man ahabba lillah. Siyusin tao. Lumasa. Haatulan kabayaan sintuhan. Unim beta yan dayaw. Pakadistak malal iman. Manunjukin tao yan. Jukupin pag-iman niya. Dahil ha mga iman pagnganan amalan niya doom adlaw. Amo na yung tao marayaw addat. In tao marayaw addat, nagdara ay ta mataod. In tao marayaw addat patuhan, nagdara bulawan mataod. In tao marayaw addat patuhan, aun tiyataw kaniya bulawan bay. Paghulaan bay bulawan, intan katantan, yadto kaniya. Kanyo mga nakapu, man ahabba lillah. Isiyusin tao, lumasa hatulan kabayaan sintuhan, yagad niya salakan paglasa kabayaan sintuhan, lillah, pakadistak malal iman, sa bunal-bunal to, najukup niya, in pamarat saya kabayaan sintuhan. Naing kita niyo biyaon, pamarat saya kabayaan na to. Tumudlo pataas, tumudlo madto. Hapuk bula mayra 5. Na inkaibanan mga ruwa, inkaibanan kumkumunin 5, inkaibanan bakul 5. Imbiyay ta sin rason, at takwa hahuna. Himarap siya maripadyantong. Injantong pagtatawaan siya jasin marayaw ring atuhan. Di na to manjari tawaan si marayaw ring kato taning. Habu sa sadya.
Habag sadya, yang nagdarain tao sa layan, bagbag, nagbrara pa kaniya. Kakali, ang pagluluunan nila sing kanila, insukuhan tara na iwan sintuhan wala liun. Naimbihad to, indira mo buslot. Ayaw pari buslot, imbuslot da. Misanin mo kun buslot. Taniyo mga anak kapo. Hikarua. Wa aatalillah. Nang dihil siya, bukun kabayaan niya. Sa nang dihil siya, iagad ning kabayaan sintuhan. Nang dihil man siya kabayaan sintuhan, pakadistak malal iman. Najukup niya in pag-iman kabayaan sintuhan. Magkagunahan kita yung iman kabayaan sintuhan. Bukon kabayaan na to, biya si Yahudi, Iwan Nasara, in kami nilang natakaunura isa. Sambil beta nila na, in kami ini kalasahan sintuhan. In kami ini panubo sintuhan. Sin amunad tuing sangi kabtangan. Na, uno pa ni katong wamana alillah. Nang lang siya atulan kabayaan sintuhan. Bukon siya nang lang kabayaan niya. Mana alillah nang lang siya kabayaan sintuhan. Unin natin simpang lang kabayaan sintuhan. Magad hapang hino sintuhan na nabi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pangdaat kamu pamarayaw, iwan panglang kamu pamangi. Langan yun, tao maginang pamangi. Lillahi, siyusin na kayo nangadto lillah, pakadistak malal iman. Najukop nin iman. In sumunod, wa abgada lillah. Iastulan kao, sakawa pag-astul, kabayaan sintuan. Sakali pag-astul, timaaslaw nin dugo ko. Nakakaon ako, nakahigop ako sa bawno yaon. Bukog sapi, ikog sapi, bulalo. Uyayaw. Pagdugal kaw, pag-astul kaw, rihilan kaw pahala sintuhan. Makad haatulan sinallahu. Pakad istak malal iman. Naamuyad to mga tuan, murah-murahan. Bangmayan kita niyo hajumlahan sin kalasahan sintuhan. Bangman kita niyo hajumlahan sin tabangon sintuhan. Iwan bangman kita niyo hajumlahan, nagkakasi, naglalasa, mabutok, magtaayon, hakabayaan sinallahu ta'ala, tubtub na rin to, miyawot na isa waktu na mo, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiqa was sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla, fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim 'allimna fa innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني